Pemirsa paiketan saking aparat keamanan, pemekas Satpol PP Rahumangkin kantun nguratiang indik panureksan serana protokol kesehatan prokes, miwah pemargin sosialisasi prokes 3M ring samian genah wisata. Kaptiang kasus COVID-19 nenten mewali nincap sesampun libur Nataru. Sajeroning usaha nincapang panureksan ring genah wisata Satpol PP Tabanan sampun nyagayang kalih regu ring rahena selami Nataru. Kasatpol PP Tabanan Wayan Sarbo maosang paiketan ipun nureksain pidabdab indik serana prokes ring samian genah wisata. Pemargin prokes katureksain becik melarapan nadunang kalih regu. Tios punika tim gabungan saking TNI Polri disuhub miwah pengamanan desa adat sekadi pecalang taler katudunang. Yening kepanggih pamurugan prokes pacang kaicen laksana tegas. Parindikan inucap kakawitin dawag tanggal 26 Desember war sekali tali kalih dase kantos tanggal kalih Januari war sekali tali selikur. Pemargin puniki sampun anutin saking peraturan Gubernur Bali nomor petang dasa 6 war sekali tali kalih dase mewah Perbub nomor petang dasa 4 war sekali tali kalih dase. Wisatawan sane nenten nganutin prokes utamanipun sane nenten nganggen masker, nenten kena dasang ngeranjing ke genah wisata. Tur keni pamidana anutin Pergub Sarbo taler mapengabdi majeng pengelola objek wisata mangda ngawahin personel ipun untuk laksana yang panureksan prokes. Lian punika pengunjung taler kepatutang state kaelingang indik prokes melarapan pengumuman sane kaputer nyabran 30 menit utawi nyabran dauh nganggen pengeras suara. Dane mapengabdi disiplin pengunjung tur panureksan sane becik sidana makin kawentenan klaster anyar COVID-19. Pemargin puniki kemargiang sangkaning kasus terkonfirmasi positif nyinahang panincapang. Prokes 3M taler kaptiang sidana wilangan kasus COVID-19 sampun galah libur puniki. Manik Bisnis Bali nguning ayang.